Nimbula, boleh benaka bekem nina beokani, ni siama tikumai en singu benaka ni kuat, bambuli tukani bekem ni, en abunada bangau ni barong tikumikina en singa lewu ni kuat, gosa oting gotin kelimena miniti metolu, en kabini singa baruai, California. Usiamo sarti kungo i American Samoa e na tau ni rere totoka o pangu-pangu na noro to korturanga mai American Samoa. Ai siamo tiko mikino go o buni wai e minoni da kua o marotaka ni pangalala teki koe mai na singa ni kua o nongo turanga weka merani kirona mai vivo seikina e na ndone ulu tanga binaka. Ulu tanga ni nonda vivo sei waka kawai tauki e na nonda viva kalonganga teki tiko memba leta na nonda tiko mbula-mbula ke na bimbi ni nonda reide na nonda mbula baka mata bubale e na buku ni nonda ndo ngole ni baka waso mai bal ni mbula e na nonda kania na kaka na mbula-mbula ke na bingon sila dapat so e rao ni nda baka da murmuria mero ni mbalabu kina na nonda mbula ya sar ngado na ulu tanga bimbi kau na numa mikro na vital no kene ke Dr. Minoni ya ni sembera ya na wasetal tinga ko weekenda na nona ngole-ngole ani ki American Samoa go turanga ni na bosa ene sana bak turanga na ronga na bosa ya na taroitiko na besar manda sale da kabutu na turanga ni na bosango na norto ya ni anu na bekanda mai Samoa ya na keni talanoya o kwenga ena ke talon ta weekend ya me bakanga ke di bala-bala vikem ni na barong tiko mai me tawara kirna kana bo merna sema mai and na rongo da mate dona sere me vakatangi mata weekend na sigubela ni kwa ya me bakani kero sema tiko na bono e rua na bono mai na kurva rua vakatal ngaki na mai na dolase sana langa manda kina na serengo na wudu ni tauwe sana kiri manda vi nungu weka o vili me na langa sere manda weekend li weekend anda do rongo ata tu na serengo na sere na ni bakarongo na vevekani me bakango ni tiko na siama ni vita wuta kina rua na sanango bonua vevekani bonua ndendre na bonua pakaturanga ni sana kandavu kena sana o nanronga na bosa tala rongo saramadayani na nona vakatangi o tau vili weekend nimbula benaka. DJ,
vinaka. Levo dina non rete lavo na vekanda to may na yasta sa bakara. Dola vinda nimbula vinaka na biokani. Na vale usara na no mulisia mamai en singa levo ni kuwa. Klase matakale leiti ngome American Samoa. Ver talanga na vekanda may biti sogo sa gayana tingme na moade. Ni sa matakale lai. I viketo ngoi California sa otiti ngona baka singa levo. Sa bolak chingo. E tina miniti mitolo na kaloko na kabi. Menta na baka mbola sargobe turanga tau, turanga buni wai minoni, baka mbola mata mai ratu tau ber na baka rong. Binaka ni bola binaka tau, bola binaka na lewe viti na ve sai buru ni barro ke tiko mai, kamaro teki tira ve au me no na ve surete tau mo mai tua na nongo dau lila i weekend na mataka ni kua wiki to wiki na ka vital nga vi ke me do me merike ke na ve sai buru binaka. Venaka, venaka. Baka tapu tumata nan raki, may pango-pango na matakan ni ko tau. Raki binaka sar tunga ngo dila tuna singa malumu tunan raki, totoka tunan raki pang matani ko. Sasandin. Roma tanga ni oba mata teke mni mata weekend tau na numni koro, koro ni baso ke na bonua ni aso sumekina. Na vale. Na ya tango e minoni na venon da kua, ya udabu tu mai na koro watu balabu na tigina noi koro nessa no na bosa nanronga na bosa au vasu ina koro na sengai na tigino ravitaki mai kandapu au lako mai na yabusa o rakavindi matangali o rakavindi na beto na dana bekito sena toka na besindiani ya. Levu ususu boli tunga mai na bono ni daka na bono enga sulu tukino tamango tinangu eda tamango penia sinda kua tinango atelini bolo kana ivalu so ito va vite dini kito susu tunga na bono va daka endo na kando daka tamangu pingo na kete ni serek lalai serek levu kito ndo la pina koro ito le buli na besumbul makau na vana bul makau na bondo se so kinandora kama bulili ko kito kinoko ya which I'm proud of up until this day kito untuk bosta ta kana nito bosta so aura di bosta kana bosta na bosta sama ni bulili talanga na bosta kanta bosta ni bosta kilo veo nunguna yo sa gali bulili bulan da kaka verna kay kanta ke me mi maluai au buli nga mai buli nga na korni buli ni lotu ni kabitu au le yado sare gospel Indian College au dur sarna buli bunuai me ada bunong dur bol na 2006 gas bunuai buli nga mai viti au sagela kumengo e American sa Totoo kasaranga. Na vi balimbulan na mat may pito niya bingarabikin na December na mungoli samo. au buli bunuai mai i tau e lebu na buli bunuai i rando wono na embaki o ya walu na embaki baleta ya na lebu di bandre viti ia au kelana no balabu tiko i medical school e lebu na katale wa raudi buli de kina o tia au intern torbol na rua ronondo lukao no intern mai lau toka o iti mai lau toka au sa kere saranga ave na ministry me sa solebi au mo la kias baleta na nogu beles bole buke irna nogu a senga ni tu na solme bikem na ding ding a singa tu na schedule o kiasi au manila ko bona ni tu lilu bada ka ko kaya o kere ya mo la kiasi baleta na nogu e bole buke irna kai erna neito mai na koro because I knew I had it in me to help. Au lesi ke yasi ve rona embaki vadada robi mama au teki muna na vitala noa kena tau solita kena valdimbula po ko sanda mi tikongo. Ke mami soli na leni tikine va ko varuru tiko na medical area ke yasi kena sanga i metar na valdimbula me convert from a health center to a hospital matani soli que me rawate diwana undolu soli wana matani tu bebe ibu que mai na tu se swamp program ko ditu kuna ngona ya soli bar wana mbaki teki butar na valnimbula ya mai bir na leni panua ratara saranga na leni panua sangai lako ya ni orto na tamban ni mate valu korto tiko iwalu orto na engineers baleteni collaboration project with the prime minister's office
Orto sangai take over to ngona ya usambi biwa ya usala ko lambasa. O tiko may lambasa tiko na orto na ministry sana step in na ministry do na vibu ke sala mingo mai China me sa solia na balimbulo bo wikia. So tiko mai kia na kia na tau ya butaki baleta kito ale kira na ministry na ngona ya mendo ni to balimbulo ngai keni so mai wikito we sini tiko na plan ni ministry ya. Ito sangai vital no batikir to nanga semi bonua na board na ngona ya. O sangai kai virto ke kai sinran buke kia na matini tu menda buke kia nda. Dan ngai reida mai na matini tu na nonda daka daka sa ngai bibu. Ngai indi ngai bakakin. O be aban lum kenda tiko na ito okay. Daka ko ni vanu inu tiko na matini tu nda tos ngau kenda na matini tu ngai murmai batake na sponsor na finance na funding. O ti mai kia o lako le ibuni wai lambasa ina ni lambasa, buke lambasa walu na bula. Orto sakere mo lako i CWM na ni CWM o tiko talangi kia wal na bula o wai tutu toka kia dona ka na lebuni mate rayada den na ni da sakere nak na ni CWM. Se nga so tini waka ngo na ngo sa tiki na ward. Ia ke to sanga na kene o eu sando no gu tuku tuku nga ve irna to mate kede. Molesu mo le da kabna ka ibale merani tarovi kuna no molesu mai sare de tuna itu wakini balimbula isang ni bibu kena nonda bula pala. Mai kia au o tia wal na bula saro tia winaka au sa maninding ta ka meu resign baleta au sabakila no bulo ya au sa daka daka ngani daka daka mode. Ni o tinga no shift work tarambi bona yang onda o tinga au sali mode. Au sengemba kitul sang bulbada da tiko ya. Au sa kasaro tia ungo, au sa resign, au le tui vale. Vamos sia vale lai na mua ului tamangu mata kau kau sengge ronga da bando na tutu ni bengau ne na civil servant. Me tutu nga resign. Nada no plan. Au kasinto no plan, but I believe if I remove myself from that stressful environment, nangai tantola mai, there are doors that will open up. Gai baka kina, au ndola bando no private practice, the first of its kind, na the Coors Wellness Center, in a flea market wo kona ka tambarua. Didi na vida na bula me baka ni usini bulida mai na business in Lucy. But I learned a lot of lessons. Otia au le join a super private hospital. Senga tu na vacancy au durma ke uyani au le kerebi to. This is what I can offer to kai okay, we'll recruit you. Maika au le join matai ni bana buni wai ke to join in a Pacific Specialist Healthcare. Ko te ke bui walu ko sandola tingo no to vali bula le bui nandi ke to saranga ora te ke buna. Pat kerto le to lutale Dr. Gwila, Dr. Kaleli, but ke Dr. Kara. Ito na GP apart from the specialist. O tia soli bali lai via una tutu ni CEO kia. Au ngai apply ta kama na position go no gure na Facebook i American Samoa. Na kange in retia umaiki na baleta na ya wo. Na ya wike 8 to 4 public holidays off, weekends off. No night shift. Tala dia usaranga maya. Okay. Na July 2017. Nunggu may dami tu ike, may ada besar nga nangonong ko sa tarabay tututo kay Kyo, sa darating ko na position ni clinical director, ko oversee all the health center, the doctors, dentists, to na dietitian, na levy ke. Kaya na po na usahan dami tu kinango. E bene tau, rongo vinaka na nomu vewa sei mai, quando na kau ndo vaungeti kina tau na nungu programu ni rangole mai na bula ni wakati kimni mani me wasia na nomu ni tala no ni wasia talaga na ndrendreo ni lako duruma. Le ngone da do vitalo no tunga da retunga na vika vinaka, na no de tutu le levu, na no da vule da rawata, da sega ni rega na ndrendre o lako duruma, Dorna le stale mata tau, na vika o reida, matamu na no mudaka na ni suba. No mnituko na maya na levo ni mate era duro te kitiko yani. Na tama dala ko tuni nung wakasama. Ni orivir na duro to kanya. Levo ira na ito okay? Levo saranga na ito ke iyo. Nangauna ya, au pare ti ko nangauna ya, iliu au kela ando levo ti ko birna bulang, vambibi birna India, iya balete ni uno ti ko may singatoka na balimbulu singatoka undo taka kinongo ti ko may kiyasi. Sa nangono ko sa nangono kita ta chicken problem sa levo nga na ito okay. Bili kina na itambang on sa duro ti pen. Andina. Ina non duro to kanya. Sa andoni to kani semberni doni na COVID yan. But kimni sa chuki Samoa na 2017 na COVID na 2020.
Iya, sembera sar na COVID ya, sembera sar. Oh, sandin. May bihira na duro ti ko yani. Au klan nandu hindi mbyak na be matanggali mate rakota yani non rebeli reidi be may be bunway. May nanomu lesu na mate la ma duro ni reidi ni do tok na mate toke la kana ker wilwil. Iya, kwa nga na matagali mate batanga kwa na elorai na via sei burbure elorai ti ko ibiti bale tanga ninda na nonda lifestyle na ngono go sa kai tutu bate ke de via sei burbure da sa adopta kan da sa dingo mai biti sanda senga ni bula takati ko na bula rambula mai kina ir no tanga se so na mate ni suka na tumbu ninra na bate kina kena complications na mate ni hivi na mate ni uto na mate sureti kede na known as communicable non-communicable diseases so na ngauna ya sara tipo na mate ya au kelange laku tala na covid na ngono ngong sanga ba da na nga bali but iyo na wili wili lebu to ndo na mate sureti kwanda kadi butingo na NCD kwa na mate ba bu wale saranga mai na no mudingi dingi baletani lebu weekend entua na kila ka elebu sakilati kuna kamedaka ya kwa mbimbi dake moda kava na kao kila. I think that's where the gap is. Elebu na ngone elebu tal na kai ba so steki kenda babu na menda sangani raida na ka menda roni da kava menda mbulu mbulu binaka kina kele karo bambo titi ko endua na ulu tanga lebu enda sangani tarati ko ba lebu na for those who in the know childhood trauma na vikanda la kuduruma mai non da susu mai where either builds your confidence or gives you low self-esteem. Kona vika e mbimbi na nduia londa na tamata tabisakani, nondonu me address taki me bukena tamata me rawa nimbula vinaka. Kena barita kingo, e ndua mbeka la kuduruma me indona kandrende na nona bula, abuse mbeka na ngono sekali lekina e na kautatiko ko endona mabua, emotional pain, which manifests as physical pain. Engay na boni no na bula Italia na buli binaka na dave kau tiko mai o koe la kumena matu bali binaka na kai na ngai bangarati ko ko kia pakai da senga ni address ta kana root cause ni lenga la ko ruma tiko na mo si tiko nga sana ngai unum bia boli kania tiko na kai senga ni don mekania batani tiko na mabo ko na babu na tiko me ba mabo te ki ko ba le ba mabo te ki na tiko abu ki ko ya so ya ndo na ulutanga ukila na ndo singa ndo vital no takina because I also went through that mo menda bukea na tamata e na baka sama wata ke na uto na emotion yo sa deal takaya sa rawo na tamata ya melomani koe baka ikoya e sana ngai da kava na ka me rawa ni vina ka be koe ke senga sa kwa ngaya takilati ko koe ni ndo me da kava e senga ni rawa because ni se tiko nga buana mos ia lestala non dor vitala noa na mati sureti sai koe nga na kanda da ndui da kava tiko weekenda mai na nonda ndui vi vale dangai tau vi mate sang dangai kauti kenda i valimbula e na ngauna leka leka wala ngai ada acute stage e rani vi buki kino buni wai yo ni osa suka ke o sangani lebi sotaka na nomu lifestyle te na nomu bula mai vale ona lifestyle mai and it will only get worse and worse. Dia to loko. Dia la saranga Babi di binakata kono mutu kono teranga mea na bimbi ni nonda reda na nonda emotional health. But again, na mental health. Sa chiko na physical, ya so nangono ko na emotional and the health. O ko libu nangono e baka nda do baka ole na tumbeka. Se da siya beka ninda toro baka bimbi, hindi na beka tau. Hindi na binaka ndua na kaya kima misanga ni bulida mai na buni waya ito bulida nga na physical diseases ailments but kena kena one tiko na buni wai na wili wili around this topic tiko ko esenga bertangono to topic or to na psychiatrist or to na psychologist but ayo wambo te tiko yao ke baka enda bulida kede na kami baleta na mbula to zoko complete state of health na bukea na nonda bingarabi kima imemanda na buni wai so sanga ni ba tambakin dua nga na buni wai yana no kubandi dikayo na tinembaki pasibe tinembaki no kubandi dike bolimai na vava na hundi na ni mate ke baka kana kana walenga iyo ya ndo na lenga ia na kaurede tipo sakilake de tipo na tamata na kameda sa tawi mate na tamata sakilati ko na kene wali yes senga ngani da karo sanda li ya dova na mate se da senga ngani vi sa umbaleta na da so
dona nongu vandindi kea baleta ia, and there are some studies to prove that baleta ninda seng ni address takutiko isona mabo etiko lako may nakanda lako duruma in life ebo kay ko address ta kaya sa nagiraw-raw na tamatay me motivate ta meron bisto ta ka nona tiko bulan-bula kini karua there are competing interests baka nakaba kay labo na bulan tiko nangonango na the Western civilization where money is needed kaya baka in the seng ni address ta kamanda okenda na non rangangan na leni bonua me baka nakaba kay labo senga weekend nandun daw menda tukune bir mervisau baleta ni sinra ni baka ni ira tau mata so ya so naka ure ni rani vitala no ki na merani buke na tamata be bisu taka na lifestyle merani buke na me baka wombo taka na mati sore Kila tau vavivina kana muda mengore na ve kava kai lavo ni da kila ni ve kaka na mbule so e so rando tukuna ni vakai so liwe na kaka na koe da kila ni na koto me vali na matsureti e vakanga ndo so rao tu na ve sto koe rao ki ni ve na bubale era sen so chimbaka ni rao ka mera kanianga vakale ko na kai rao ni ra rengu barao ya dona kau be bak madal takatau ni da eu sa duru bat babi de balimbula na nuka tikbol me biti au do baka sam takatau na kaka ni do biuyani me kima me kania na chuko balimbula ndo ya lele na kina na masima ndo baka sam tak lele na masima do biuyani na portion talanga e biu na terre e lele talanga au saka do baka sam tak ke baka mau bulo ya me na kango me ule si vale me ule kania talanga na kaka no kania chuko balimbula au na rere au na bulo bina katalanga na mata na mo basa ni baka sala e na matanggali kaka na bulan-bulan baka na benda ro ninda kania may na nanda siyang sutsar ninda lisu baka nga takdon tamani labang tamer muli kin na nakimdo kaka na tao ito ni bina ka tau iyo endina saranga ya na kaya rando bula bina kina tamata ni roduru me bali bula baleta ni kake the control for them na ngona sa waka i waka rau kina na kake na more than na yanra na kana na kake de solia na ngalala bona na kaupo bona yango me rau ni waka bulai koe nga waka i koe yeah the conditions have to be right around you so endina ki nom ni waka sama ke waka wala ko wala ngai balo le takaba na bina da lako kina na taro levu me waka ni taronga tiko maingori tau na ikana kana va tau na iwali ni nonda lenga kede tiko mai indakunda sini when it comes to health sini tiko mai liu na nonda lenga okenda na lutu bakaristo okela ni kenda na barong tiko na lutu bakaristo na ito okay wabo ke so na lutu ko no mbeka tiko na nonda iwali ni lenga tiko mai muri tiko mai na ibola tambu ya na nonda foundation on the base lebu weekend enda kain in the I'll send in the Olako Valley but my belief and my foundation of my knowledge comes from the Bible. Ni sekalila yando waungeti bikito miktondo wil tamu. Na wali kede nilenge tiko na ibola tamu, not in the detail that you might want, but if you have the right foundation, sange rawi como kele no mu wakasama mo rawi right tali na kena details, kena mataila la ini kamo da kamo merani buke ikukina buke kena tai. So ke kandala kuna wakati kibuna wasendua kina mbeka rusabu kawalu. Sabo lai saratunga iki ana kana menda na kania. It has never changed up until now. So with or without a doctor, ke kandala ko wala nganda muria wala menda kana mai na were lima na wase lilibni kakana nda vibusakina nda kana mai na were. Fruits, vegetables, nuts and seeds, whole grains and legumes. Na legumes yana kaka na beans na blue peas na whole grains me na whole grains ya na sila na brown rice not white rice na whole grain oats na kaba ya me bolai tipo na packet na whole grain ke senga ko e process tanda ke kila tu na fruits and vegetables by the way na kaka nandi na ko e vegetable so na kake dengan revo na yango satu saratunga ya in a prescription as a lemon you will never go wrong with it. And I'm passionate about that. But letoya ang isudu mai o sa makibasa nga bul kalimango au sa senga bando ni kanian do na leni man au kana ya loka ngun sudo sa senga bando ni topole na ika
Au se senga bandu ni topole na toa yana ina wili bola ni tamago ko ngai taka me kito ngai sudu nga mai kito savage terror, which I really commend my father for e vi buke bali na ni to toso ni to tumbu buke yung talenga mura ni wasea ia dona ka mo ka tau ya kema bale meat eating is not my problem, it's not my challenge. Ia vi kemni na sakania, it will be a challenge, but mind over matter e rawani na zakaba ngai zakaba na duanga na ka anda vina kata me zakaba ke baka inda sambita no da baka sam menda zakaba Koe a tau nei sauni taro tiko na wakatiki wuna wa sen dua tiki ne rusa bukawan. Dol taman ni me ni baka tamer. Na baka levo no ko weka na no movie baka na no miti ko weekend na no doro no ko baka rauchi na no doro pitalo ni kuwa. E baka e voto listal me bia na vengo no uduru kini balimbula na disi siliva do kau mai na no da ward gai do toka na kena rumu lalai rumu lalai lele wale sara na kai rambiukina gai do osia ni mula da brawa gai do baka samta kana ngono bimbiu mikini balimbula o ko tale mai o bulo binaka o mama klasa galak sumino ko makasama. Gombe kana ka muro eu mata ka baka tekia we mo lisu ko talimanda na tikinongo. May na nota bulo bina kay tiko nga bena be kasara maro ta may na bunuay. Ibal ni bula yung gol sa wase talmingo tao. E tiko mo sarangay bali bikim do. Sadin. Baka daban na no mundo sa sanga chikumingo ni samba ke basa kalimungo do to kana ngon balawu ya. Ondo te makin beka na sona ka kana boy sareng rengu e na sona bonua ngole kina ka lava da kava mo tikon tenga e na no mundingin dingin e no mukana ngamai e na wer. Io, au sinirawa ni tema kita umbala tau se senga vado ni topolea. So ni ureida tu na toa se na ika se umboi de tu e senga saranga ni ndua na tema ki. Bala te ni useng ni topolea kau ka ti kwa ya e senga ni nongo berlo e tiko tala nongo berlo yau. Bike mulina sakania e na tiko nga ya na ivalu ya moni na valu te tiko Bala te ni sa topolea oti. So e vida na ngoni ke au mai vosa veira so na ngoni sudu ke rambo topo lea me ra vegetarian be au e ra orava ke me ra tiki buma ini ra sengoni ia e levu talanga e sa matua na kamenda va ka samata ka tiko na taste buds ko tiko ngona emenda e rawa ni visau e na tora e ruana madhawa ki na ndua na bula na lenga na tamate sinra ni bosota me ndua na madhawa mandanga senganira so au ndo tukule vira to mate ni onda vivo saki na visa uni taste buds e toura na ngona but e toura talenga na i valu kene karua o koe varu taka me ne kana the transition day is a transition diet me kilati kona kame da kava reda na me munina sa tobole na i kana vango and it's more inflamed than a plant-based diet o ke tau na ndau kana kana tunga me na were ni ke tau kania na senga ni o ke mai mikede so benga kania vango na nrau ni kau na vua ni kau e vai kana vi kimami e levu vi ke muni na sa tau lene leni manu ni kania na nrau ni kau ke na vua ni kau ni rau ni lua taka but sa senga ni matau vi ke muni so there is a way to prepare a transition diet me edda kikina na spices me edda kikina na condiments me bukea me rawani vingoma na yame we se tiko ngana ikana kana sa otia over time o sota tiko sange rani visau keva kami tiko sona senta se sona bonua edaka kina na bulia to help people transition and vivu ke sarvali we ke senga then it's solely your willpower ke kene kuri ke baka evi sau tiko ngai ndona tamata na lamuni vuvale ke na bo ke rada ka tiko na kana makawa e ndua nei valu talanga ya so your environment has to be set up to help you transition. Wow. And the point is you can do it. Yes. Mind over matter. Like the small choo-choo train said, if you say no, then it's a no. If you say yes, it'll be a yes. Totoka wakauti. Au maro taksaranga na vitalo nongo tawe au kila ni na nomu posto ni bitatiko
e na vida na sina sawo te kau wili ka katareu saranga e na nongo wili ka chuka kina na kena sa tiko na bembeta kita we vida na post wili ka tiko na mona liba e rambeta ka tiko na winiwai e rambeta ka na nasi e rambeta ka na balnimbula e do na post ambi umai membeletir to na winiwai nasi mai lambasa e na nona mai baka dingo do na turanga kama ni beta ki orto na venga rabi balnimbula ni baka buna na lenga ni kwa naturanga ya yang ge wili ka baka malo imuri ge kilai ni naturanga ya satu mati cengamain do ngon balam da manda na nomo bosa ni biba kalau nganga tek bera baka rongo tik mingko na bimbi menda garau na bimbi tak ya do da kapa balatin sono ngona na tubi mati ya satu mati tiknga da manda na nomo bosa kata Iya, binaka. Duana kaya da kapa na bimbi taki, va malumalumu teki como sengani rawani bisau. So accountability, if you kaya kai ko binakata mo waliana lenga ya, you have to take accountability and personal responsibility. Erando kana kena dawe. Ya, and duana trait ni maturity. Kaya kaya da sa sengani alo matua, sengani tiko weekend and accountability. Mundu si ko nga makai ko ina lenga kaya da lako ruma tiko. Why is this important? Kaya makai ko sengani indu si ko, you have absolutely no power to change. Na ngau na ngai kondusibu ni waikina ndusi na Minister of Health ndusi na valimbula ikusa kau tani saranga na kau kau etuwi kumora ni viso tekiko. So it becomes a scapegoat. You feel good and selebi kwendo na feeling vinaka ya ona gai mai malu malu mutu ya ni maleta inomu na saka senga ni nongulenga non relenga au sana gai mai wawa tunga ya ni merawi sau. You cannot change anybody else but yourself. That's your power. Ke waka orbina kata mo na visa ngo esenga wala ngata ngo esenga wala na tikumbula mbula ngo na mbula bai lavo na mbula ni buku na mbula ni vi maliwai. You have to take personal responsibility and accountability. Beite kiko baleta na ngau na ngai ko beite kiko kina sanga irawi ko mo viso te kiko na lebu na beite kirnatani na lebu ni vi balanda ko tamai na lebu ni senga ni ndwe tumbu senga ni tumbo ko senga ni tumboy. So that is really the underlying theme ni dat kaitiko mombe tekiko. Senga ni baleta ni da sanga menda pakata ni iko. Senga ni baleta ni senga ni lenga na ministry tuna na malmalum na ministry tuna na malmalum na balimbula kena buduai. Ya kwa ngone ana lenga ke maka enda ndusi retiko o kenda nda sinra ni visau. To balance that viewpoint we tau au baka di nata talanga ni tiko na ni tau malmalum na tambani mbula na buniwai ke baka endua na buniwai ya kama badana na daka has to be taken to task. Mendau tiko na system en rababu lidiki na malata we are not perfect to kebe na buniwai na nasi tambani mbula. Tiko tal sengani kaya that you take personal responsibility or rather people in the system they can errani basa bulinga senga. So but ninda bebo sakit tiko ngo in terms of personal health na raile bunga itiko kina ya kaya kau senga ni rawani ombi tiko kina singrani obisau. toka saranga bina waliu vida na bosa lele boda mutamaya accountability personal responsibility that goes with maturity. Wow, beautiful. Totokan din na kina nang muto ko na talaga maya. You cannot change anyone else if you cannot change yourself. So kakin kaya take a move with yourself. Take a move man Jerusalem. Siya mata matao. Don't binaka iyo. Dotal na kaya tau na so it comes with maturity, but what does maturity look like? Dabi sa kiti ko ya iliu kila ni na okemni ni na kilada kay lebu na ka in terms of pre-colonial, you know, na vinga una ni sember na nanda ko ni kuila we had initiation rights in our communities me sikinala ta soliana sikinala bira na tambangone this is your transition to maturity. We don't have that nowadays. Dobi na initiation rights ya talo takbio tama kuna kuna ya may tokoro na dilini na tiko imbure mbe kabeira na zorbo. Bata kaya na ambitu endo tiko endo nangase endo leda ka ngai batini wai, but that's an initiation right. Bari takbir na zorbo sango na moyalo matua kina. That doesn't exist anymore. So nakaya na ngunango everyone for himself.
Kaya baka o senga ni da kava ya for you, and most parenting, level kita na level na itum tubo saber tum tubo tau. The level na itum tubo, era senga ni buli da talenga, how to transition your child to an adult. And on a process level, yeah, it's an internal work that you need to do in order for you to come to the level where you can take accountability and personal responsibility. Yeah? Like Tiko Bikenda Namabua, which is preventing a lot of people from transitioning. Aureda Tiko Nangonango, elebu na ngase na keani, sarli valveni vama kumuni, still operating like children, so children in adult bodies, because they didn't go through that transition personally. Ya talento na vitala no levu au kelata na vivu kina nanda tumbu na kawito ke bula bakayalo maturity. Amen tau. Oh, wakan dina taksarangan na ulutangan bimbia Don dina ulutangan binaka. Don kini baritek ngo tau Ondo baka samtaka. Vero na nukung gase. Kirong kitung bata kemena bitavini sando katiko kwa ngono nga onisa baka watikina. Unisan dos serangan na muni vale nilik ngaraba na muni bula. Ang tumba na kachukuma usana no muchungaya ni matu vale kedo na lako kina na baya. Yang gaidala. Ang kendo ngale ni sana vale. Orto na ngwan orto baka wati orto ko tala men di watin orto sarang gami tu ke tu na doanga na vale. Sarang gay baya oira na sol lalai ni sa lebu ni baka papuli. Sol beira Sa senga ni nuclear family enta na makambeka me rangarabikin na ngwan You've got multiple parents with multiple children. Eh? Yes. Nga zona nung observation kena karua levo na turanga. Era may bakawatal nga siya nito na nanraval. Meron itukin vera na maturity na yalo matu merang garaba nga na nanrabubal may na nanrambuno. Tahu ba madalam dika? Don't binaka iyo. So the structure and the music tingori tau na structure na kamera da kaba na matu bubale. So vima mani okela dona waselevu ni kaya tiko birna itumtumbo ora kami anda dingo mati ko na itumtumbo era sini lako duru mana korni bul mera klake na bi kaungo iya esenga talenga ni tata kama me priority na nonda bi talan no nonda bi koro na dava manda na kami tata kama mera bina kinonda ngoni tanda rede tiko ngo na kenan dona kenan rebu ngor na ai salap tingo ibiti nakakabo kita nga nala kumibiti na afekte kento tinga ni toke imbaleta tu seng ni vitala no tak na kabimbi makaungo ko me babu na me taro bir na ngone me rala ko na la matagali bula baya ndino sara no muni vitala no tau me baleta na structure na ka en na x na kando don me da kava na tamate andu do tambu sakayani tiko talenga ko ardi ava na yasana ko seng di vital no tek balebu the mental process na ka mena vavuta na tamata veikoya quando dorongo the tipo the small voice the internal dialogue erando kaya na kamo na bukida membaletiko ena no mubibu saki na no mumona se ena no muzavuta mai musumi mata di ilu lambeka veiko merani visa utaka your trajectory se na vono ikola ko rega ni saniklati ko tau elevo weekenda da siniklati ko the power of the subconscious ndo na tikini no ndamona mai na ko e fomta ki mai namba kindua ki namba ki vitu vadava na matangali na nomu habits na kai ko da kava na nongo na sanda kale mai ki ne va tau sartu na matai di vitu na mbaki na matai ni vitu na mbaki ya e va tau vakalevu tiko bwana kai lutu mai na ngusui tinanda ke va kai rakilana tina na mbimbi ni kai lutu mai ngusun rake na itobo na matangali mbula ena lako do ruma nangone ena bisa una nonda matangali vitala no vir nangone baleta au rede ti kongo na irebu ni matangali vosa ma vitali erdo da kabnatina baleta walenga na ledeika sa mata weekenda sa normalize taki e va ma vota kana yalo rasangai vaka tu vaya na no vaka sama nangone ni oti na mbaki vitu me ado na ngona ranga semekina endo ata ni nangoni sala rala kumekina me nangoni sala endo do me raburia me solebir na batin kena marawir na itumtum. But all is not lost out. Even when you're older and your subconscious is formed, etiko na kai ko raw ni nakaba, me ba kaya utuko na internal dialogue ko rin sa taka, na tamata iko bimaliway kina na kauraida, na yalo na vision boards,
ngona bika ke de korani da ka merani buke na no subconscious na tikini bakasama kwe watule wati ko ina nondo bu okla sona topic tito busar ndar la tikina tawong sangati ko mo bite sona bosa mata o mendaran turokina yo ba bina ka nindar sa tarati ko yani na bita balo ke ngo bata era wili ke ti ko era ko ke ti ko ina kena bula kena tubani daki se kena buke ina bula bakaya ngondon tamata. Toto kasaranga tau wa bina katakan ni rani dor sate kabutakan gondo na vitala no bosi bina ulu tangan rendre bakango ni da buti tikumai ni bula bina kana bakarong tikumai bula bina ka marau bula bina ka rendin tala neini durlala bula bina ka talanga relia na wandra wasi tindoni tutu bakatalanga kino bunuai temara soki nakabali bala siya matikumai bulu nakatalanga tako yowane poni patin ro bulu binaka na bioti ni may chamani lele usar siya matikumai gotawe ratali tak lebu na nonda rubi tala no gotawe umaro takatalanga na numutuku na mayan na bose da buti na loma ni bale bosi we kema mina maramatina di na todo ko na kauni tukun o baka sam taksar tau na nungko ang galibuli na university ang galitoruki na vida na pepa ni psychology engalinton lava na matango na lesoningo na nangona usanga litali takakina na lesoningo sa bola ka tuni utori bola au sanga i vakamo vivu tuni mo atukune ke wa awandiva me wa taura mai na psychology me anongu major ni nongu bule na university na nongu tali taka na wunongo endo na lesoni endo na ka ketua bulida ni atukune mikina na concept of labeling na labeling lakwat sanga la kau ditukune aver na maramatina bikem ni na maramatina ni barong tikumai na kai tukuna turanga tau endina tau vaku na vosa e mana na kau ngali bulida ngona non rabuli mai na kai balangi ngona this is western education sianga ni may baka madal tiki biyo may vale may baka nung tukuri tiko ya okay then it's okay we go through the process of initiation sama yali ya yan ano ko sa gali buli university sa gali barte mai na kena do da buti tu tau na vosa kikolo iko ngone ulukau sianga na betemu na matagali vosa baya Bosota o kere bi bosota na matangali bosa runa ya bosa ya undoronga endoda buti ba kwasuma da siang tu nindando kilata na bosa ya sangai kambi tu bana ngoningo sangai baka mboto tu na ngoningo ni oko endina na bosa ndiri baka samta bir na ngoni se lilay sara na non baka sama tao ba madal takamanda na bimbi ni baka sama na ngone ya bir na lalaita Ko saranga gor tau ni ba madala tapetiko na bosa saranga tau vira they internalize it. So it becomes the internal dialogue sangai babuna mera na judge takira mera vale waira bakalebu sara enda kilango na ngone era tumbu take mikina na tamata tau ndu endo vale lewa endo vibada dani wela kumai most likely from that kind of environment baleta na nona na bosa na tau na bosa lele endo tau vikoya ko saranga na bosa ya becomes their internal narrative. Kaya imbimbi saraki na bosa endo tau. Aya wala ko duru metal nga may nangonao irna lakoy irna buli batiki yaw because of the internalized lack of self-confidence tiko bia wando vi vala vale na musungu endo nganga au sangai bare da ba malu na da bambeka this is au sangai buli da ngona ba buli kana kene bola na nonda ibuki buki tau tumba it's just a projection of what's going on in our minds so nango ausa hopefully I'm working through it nindua kota maybe yaw kadibi yaw endo na yada se label teki yaw I'm no longer reacting baleta usa dilta kana lenga ko tiko dina bi yaw o ko kadibi ko tiko may yana bosa ya o ko is just triggering na mabua maka ko tiko may nangono ko se ngone lela ya ngona ko ndo tinikina da bebi bombasuraki da bebi badwe ya to vale vir na marama so talanga na turanga baleta ngona ni sini kilati kona kaya to tipo raimanda iloma raida na namu internal narrative na dabo kai tiko bi ko me baleti ko vi so takaya sanga iseng ni raun indu e bosa mi tumba mena affect ko na kena mbimbi na bosa da lestalki na bakti ko tau we were created in the image of God abi imbuli bada na kalo e bosa nga kwayado your environment you create by the words that you put out. So, kaya maka usa kaya nga, usa sinraw tu nga ni bisaw ta kanong kana kana.
Na environment will agree with you. Esa ngai lako keve nga may biko na kaya na babu na nung sabi mate. Kaya baka saka senga Italia na mati tikinango. O yaw na bulan-bulan binaka. O yaw na raw ni lose weight. O yaw na less tala nung mati ni suka. The environment will agree because there's power in words. Wilikina na forgiveness, le weekend kota wa bo kiti kona yalo ko na yalo ni bala mai na maboa. Ke baka o senga ni raw ni kere bi soti bona we kamu lako imate ni iluilo. Kere bi soti kya, it has the same effect. Words are powerful. Oh, amen, amen. Totoka baka wati tau. Baka binibin na ka baka levo na nandaro may bitan lo tigo ni kuwa. Gua sa kaya na matenga. Au sa bakila na kaya na titom. Levo tala nga na be ulutang le levo tala. Basi ka tiko mai o nanuma. Mena ngai daro tuba na dore tuba. Na vida na mahal tala tiko matandaro. Kaya baka nga lala may bimamanga ni aua. Sema mai doro biwa say. Baleta ni tarir sa tsunga bakali mo na pararong na nandoro bitan no ni kuwa. Ganito talaga kau pamatal taka tao sa meron daro live na nung marutak na nung program mo ko ni raw ni Davital no taka so na ulutanga and siya ni raw chuko ni Davital no taka ni tuki. Ila? And dato tuko nung kwa tambo. Siya ni dato ni Davital sa kitak. Sabi sa unang una. Siya ba dapat? Don binaka. Iya, au kito vital no tiko kero vital no tiko ina nambogi. As we wanted na vital no ni toso ni tumbu ni matu vale. Kero vital no tak sarfima na vital no angori ni enda sengani rao ni vital no tak na kaya bimbi na kaya kutamay na tumbu weekenda. Baleta dona ka ureda it makes people uncomfortable. Wambimbi weekenda na ito okay. Ikaw da kami napakasama ko iko na rin tamate be so taka na vital no. They want to keep things light and funny and humorous. Au na nungu bandindi ke e ambaleta ni se senga ni taka na mabua ke ni zola tati ko me raubira me dolava mai na vital no ya. Again, na vital no ya is a sign of maturity. You have to work through your issues. Unless you do that first, we will keep talking about things that don't matter. Na vuna ya ubambo tatikin vale butau ndira tikin ni vital no na vuna nda vital no takitin kina nda vi wali tiko nga nda vos takatiko nga nda takatiko nga nakame nda vala sala sa tiko kina to make fun of us. Mbaleta ni nda senga ni sedil taka na internal issues ko tiko ngona mona ko takina mabu o tiko ilama me ra weekenda menda na yato na batangende ni alo matua menda na vital no taka na kani tumbu ya tuntua tumbu ni matu vale tumbu ni asana tumbu ni vanua and when I was celebrate weekend depending on the majority and when I was celebrate weekend is still operating at that level unless we address it we will be decimated as a people so wawawi ni pinakatiki ko kina tau ni o sa bosa tiko ina raia e na bukea na nonda toso na ito okay au sana bosa tiko ya na tambani mbula e na kena visema tiki na nonda mbula baka yalo na nonda mbula ni baka sama na lebu nga weekend ngo na police weekend na kilaka and na vosa and be also on social media where everybody is na kena na move the conversation to where it needs to move to help us grow as a people and as individuals. Tila todo ko sarangata. We kandi la todo. Dora ka bibi saranga ni na mona libo-libo ni seber ni da tay pitakan dora ka da bakasam da bagarua. Da bakasam da bagarua. Da ronga talman. Na kauna bolango se motuku no waindua na rong binaka kinoko se na bagarada la talenga na kego rong. Ya lak mona mikin na ulutang bimbi di tukul tukumaya na yalo matua. Se na maturity. Toto kasaranga. Dorlis talma na kona bosa bimbi ano ni tabutuk na kena man na bosa kerdo vital tak chukila boy bal so ngone dan do dabute so na bosa me bakan au do baksam tak ni tune ya mi chukubal libal endo na bosa do dabute bali boko isa le usar ngabi na stress ocha sigataraba dabutal chikukwa le mutin sar ngabi na stress tos chukala no sakawa Makata mo ko tali mata na bosa gor na stress. Tukuno mata nga na siga bini konto na siga binakal gusti ka ni maraw.
Kila sa tos juga ngoro baka sanga urida na non tuba kini rai sanga baka besau we ngor baka somtang. That's just one word that she was using every day, and it was beginning to be true because every day she was stressed. So ken balang bale bi kan na baro muti kumai na vosi vinaka menta tabuta chikumata nga weekend au singa ni kuando na singa vinaka viau na singa ni kuau na mama raukina levu talaga na nangusende au na lawata levu naka ni oda muti tiko ya na man si bata batau Don't be not sarangata. People underestimate the power of words. Ta wendua na ka na vosa I kodabuta varita kaya na kai ko makasama takatiko ite na kanga itiko na mona will come out as words. So you have to fix this. Na ngonanda fix takakino na kai tiko ike and give you sound go. But you have to make a conscious decision to change it. Tina sarangata na vosa na kem kausa tunga or stress, automatically you'll get stressed. Lako ina kama ke lavo tau dono wi tau ike utukuna mo tukuna I will be a millionaire ka inrendre okoya okay kunion rendre redango that's how low we think of ourselves ni oda buta na kama ya on rendre tale sabarita kasarti ko nga na matangali kay lako tiko ike ina panu anda susumikina Tene ka tolu tau tamagu ni tu kalilai kwendo na ka ko sini batarau ko ya meke tu sara yalo na program ruanga na program lom ni mada nduanga na touch by an angel singa buke lulu nduanga na movie night na Saturday na nito singa tamu ako ke baka da kana movie night ko nanda bichika bat kino na remote ni reda nga ndona ka inappropriate ay off na TV kito batalay meke tu limode dona ka nito ndo dundu ke baka Willy Bola tiko quando encourage tak na Willy Bola let me say all knowledge is in books na lib non Willy Bola na nondangon na lib ni book lang may weekend ke baka kito Willy Bola tiko ko na may direct na ibola may reda na matanggali bola dapat benta ko ibale na fiction we were not allowed to read fiction I love ando talita kana Secret Seven, the famous five, senga di bataraw ko to ba kasamti ko yaw nada mamanda na mo ba da kamti ko na tama go na lawa go senga di kune tal mir nangon nango au sabam au sanga ikila na buna and I really appreciate that about my upbringing ne tamago he was miles ahead of his time the kama make it to vegetarian make sure that we didn't read fiction and made sure that programming na richo manangan FM 96 tabuni oni bali Keto tambu ni duru rival ni alelo, oke le duru rival ni alelo, nangono sale bulbuni waikina, au sange kilango na buna. So even words that you are exposed to, na vika o reda na TV, na vika o rongoda, in a radio, in a music, ngoe na viso taka na mumbula. So choose them wisely. Vinaka, dira todo ako saratao. Isa, wana numero sara no mitumbo, baka nga already ko tiko tao ni Willy Bola tiko sa Lone Reve ko na Famous Five. Do lonren do baka may saranga sa ngona. Sada, alailis talango ni usamba ka masabu kalima, ramada nung vakasama ni nanumita, and veka bita may bikim do baka bita din. Yeah, we really blessed that we went through that. Kesanga na upbringing ya, kesanga na nona kila kaya, I don't think we would be here. So, nyunga iwasa tikongo, I'm reflecting basically on my childhood. I was reflecta kasaranga, now I know the why, and I want other people to have. Dino yung sing ni mama tu vale tiko, elevo na matu vale, rado rongo diyaw, irne tumbu, rado lako may rataro basala on parenting, on upbringing, on lifestyle, and I give it to them and they do it and they see amazing results. So very doable here. I'm passionate about it and I want to share as much as possible. I have my issues, I'm working through my issues. I'm not using myself as an example. Yeah, na lebungan nonda we was sita kana kawango na kena binaka na rami kena kota may weekend na binaka tu. Sa totoo kasarangataw, di na todo ko nakakenda binakato kena menda tosoy liu, menda tumbu bakayalo, tumbu na nonda velo mani na nonda lo mani mata bubale baleta ngono ko, daray na mawi, daray na mataw, daray liu, daray muri, dake ira sa kakarusa-rusa kita nga may nabi kakin.
ia na vosa ni kalo me bakano mo dabuti tiku me ana bakatikimu ena sianga wale ni ena dina tiku nga na vosa keda sianga ni kawale na vi kau ni wasa tiku me ya ka baka bimbi na no mulista tiku na vosa ni kalo tau sambo rongo rongo binaka din me bakar tundo tuku na bakanda rumei mbua rongo rongo re na no dorme veo se na signi korba bini binaka tiku mana barong endongo sa tuku no mo kwa rerimbe ko kemrimbe ko nilavo wasota o ko etako Tako iya. eliki na rangi o turanga muni wa minoni etako sa lorenga wa na yalo matua babi ni binakin verona no mungase binakabale busara turanga tau na nomu mai bewo setu ena sigi binakani kwa yango turanga labo sa musu ko mengo kwa so na mengu mang victim ni na bagarong ti kumay na vida na sina sa oti sa biso ti na nito kana sa kau may bakalibo na buwata may kito sa kana buwata bakalibo yang kota urida bisa usar cunga ng bula na nito bula baka mata bubala o beto mana nga kina na bikaw ni waseti kumay na mundo ding baka bubala mundo vegetarian victim ni na bagarong ti kumay kero man nga nito kibu mo kana buwata na loma ni lima si ono na singa si bito na singa ona rede kina na bisa unia ngum. O sabto mo leba kalilay, o babi ni binaka bilobo, lobo no kubuni wa ito kay bal, binaka lobo. So nga nangon na lobo, limutan na kay kandia, lele na kin. Turang nga tao, sebera nga ni tabo ni Dorbi wasi, tarayo bakali, nakaw ni tukuna, na no mabuni wa ito ko. Awandonia na no mo, wakila ni yung betul mate, bimbi na ngomu, na libu ni wafa, libu sa rabarong ti kumingo ara raka tal tip nga nadamade bakong giti ko no mundini mo demo ka moliti vale na no motor tu dono ngone mo baka demo tumay na no mo raka baka bunuway Now, you also, and do ambaleta awasa wilikati ko, how to create wealth. So na ibola, libsar na ibola wa wilika, visu takati ukinongurai, kani karua ambaleta wale nga yao, sa bakilaw yao, ni sa tiku butatarati ko inanongumbula ni stress, na libu ni shift work, au sa senga ni rene ndo na keni wali ke maka utomana tiko nga, keni kuri na ngona ya rose takati kinangase, so I had a safety net. Rongo tiko baka it was not planned out, but I really had a plan. So you have to have a strategy, and your strategy you have to have multiple options. You are exposed to a lot of ideas. So I read very widely, thanks to my dad. I was saying I read on politics, I read on everything. That opens up your mind to possibilities everywhere. So, ndo navuna saranga na nongu resign. Kene kuri, me tiku weekend na vakasama ni sonangona sando tiku weekend na when we're in survival mode, ni tiku na rabona nda kada nda lapu rumu tiku na nrendre, sengi binaka nda boss, so you are getting overwhelmed, kenda tiko nga. Nda kerea na visa, le weekend na vambimbi weekend na kitu vitalo tu kisono bunuwe na nonda lenga, because we are not assertive. O senga ni raw ni ndo vala tekiko because o kenda da vabuli di value di liu datali senga to ko sini value di ko liu o ko na lenga mande liu ona ga sinro ni buke endua professionals na buni wai ndo na ka ureda vale we lack assertiveness, and that's mainly due to upbringing. Na buni wai lele mananga ba bibir na turanga, you cannot say no. Na priority na balimbula na bula binaka ni buni wai senga ni mai daka so na mo na irna boso. Salang kata ngoira, melorengo, me kuning na complain. No, complaints are part of the job. The boss has to prioritize the employee, not the client. Although we valvale because I was brought up from that environment. But I got things through because I am very assertive. I stood my ground. People need to stand their ground if they know they're right. Only if you accept that if you get the worst outcome, bakana sake, if you accept that and you know you'll be fine, and to be assertive. Na nongo resign maya, I have never looked back. Na mother on the don't more resign pina.
a solivia warto nanorto vina katia moti ko warto sa solivia una itutu ni principal medical officer ya kamendo na promotion ina ANE promotion level toka aunque kaberto au na resign go wabu kiti buru le sima ina position go senati ko nga and I have never regretted resigning au sengen karo sa kichu menda resign kede but I'm talking about being assertive to be able to fight for yourself because mostly no one else will. So me babu politiko be kenta na itamba ngone na vaka ke baka usare dendo na kaidala vala taka ke baka isa sinirawa resign ke baka isa sinirawa tinga na numa tiko na kala weka ka koni olenga taka na kaokania se unuba. So ye of little faith, why are you worried if you don't have a job? Kena levu. Tahu, totoka, mene, binaka mga levo. Bikim ni na parang tiko mai, au klani sa nganiti keda binaka sarangana biwa say, and sigo binaka ni ko. Baka rawai tiko bikiraw na biwa kani, baka rawai tiko biwa minoni, baka rawai talchunga biyaw, may American Samoa kay California. Au klani leo bikim ni na siya matiko mai go, singa tambo tiko may biti, so bikim ni salis may na lotu, so bikim ni sige bara bakaraw le lotu so talaga bikim ni bakaw ni sangula dapat tik muni ne lot sar kami da ne robital no ker ngun ti o tika ngor ba sul sar ngol sar belot na vale usar turanga tau na no me vio se di ko maru taka baka lebu na no wilika na no mu post so na no mu tanga di beba tare usar nga baka lebu rong bina ka bia ko na buna u ker ni bikim ni tau min daru bi sema batamai na bital no ni ko iya me baka sara rong do tin la lid banua ngona sigan keni uti ni sota dor nangai bitar tar tiko tau ken sota na singa bakaro itali cho tiko mengo liu ken ngala bi mamani awa dor re na mandanga sono ulutanga dor mindame bat dor vital no sebenarnya ni medava soletal ngona bikim ni tau ke ni bi bambula be sombe kana bebe kani mai botum balabu bakatalaga ken berto mena senga ken sota ngana no mitokani sa sole ngona ken ngona bikim ni bul binaka lusia ni matei walu binaka bale bula semati kumai nakataw. Naka. Pabula may raw nangase raw tiko raw mengo may ndeumba may makusoi tagi mati tiko balilai yayay tambara tiko di nonda sangamen tatarada kina nonda bula na tagi mati ndo itu ngana tiko nonda bula pabula bi arto na nongo ilaola warto tiko may viti o bunu may sayasi tangi ninda bete bunu may tiko ni marama may Lambasa Hospital ndo tiko na nonda to consultant o bunu may rini roko bunu say bunu way tal tiko may CWM bunuai talaga ni marama ke bunuai kulai tu sambeto bunuai tiko mai makoi nreliu na bunuai ya kito na ilau longo kito ndo vitala no bali abu ena beun tanga go kena kami tu da kami mera buke kina le di benua bat kina no tentu imatu ban bambula rara betal ngavir na kito na taka taka batike American Samoa bat ke kenda kede na barong tiko mai na matakan singa binani ko na vale tau ba bina katalanga tau pe ke muni na no muni be sureti ko ba bu de mendar mai vital no tu kidani ko Papetai telelava, vinandu, nungueka, ma vini vinaka baka levu, na nomu baka yotaka nungu kerkera, nungu kerkera teni atau, au kerkera sartunga ni mbole sartunga vina sauta. Au kerkera sartunga ni sikumata la turaka kona baka yo mai siseng. Yo marotaka na nungu baka yo, au kila na lewani kalau mindor mintame pateni kuwa, lele busarera baka vini vinaka tareira baka levu, na nundor biwa se indina ni doa lenga aua, ia e aua tiku ni kalau e aua ni bi leveti e aua e kochi kendaro mata mai ni satu bane ochitu na tika ni aua ngo babi ni bina bali ben turanga tamamu ni peles nda kwa ke oni barong tiku mai okatala kina marama tina muni mbulo kana ibalu bina bali besar be ke muru kana bi ochin na linga ni bai susu me maindo tuha na no muru dorbo e mai wewa sei chiko e na singa lebu ni lebu me tarana mbulu tu dok na be ulu tanga e mai wase chiko e na singa lebu ni lebu mina ba lebu sar turang bani wai darunga bitar tar chiko darunga isota tali na madha katumai na vale tau kalau ngata tiko ni mode manda ni mode na barongo pinaka madaro
Sa rongo-rongo vinakadina na vitalano kay turanga tau vuniwai e minoni dakua. Turanga ni Vatumbalavu may nabosa vasu e na koro o na sengai. Vabi ni vinaka ni rawa me bangalal te koe e na singo bagaro ini kua matakalilay tiko may pango-pango may American Samoa. Umaro taka ni rani kero may dami batatu kero may vital no taka e sona ulutanga. So me kana ngono don rendre me weekend me davi você taka ia era no ko bata-bata ondo tali taka mga levo na vital no taka na ulo taka makango ni rao ni davi ba kong gitikina rao kini weekend na toso kiliu kena tumbo o saba ka mo yani sa boy binakati kumain na mbulu mango kami kami dongo nakabali mo labo na muso mango au saba ka mo dito kani bikem ni kede ni kalonga tatiko ni mo toka naka. Sa vinaka vinaka makaleo bikem ni nambera mai so bikem ni o ni galata na sere e alanga e na buku ni kana tikbu enda na ronga talma na sere go ding taka balete ni isema tiko bikerau mai na bosa ke kanda enda na ronga talma na sere go na sere ni budu ni tobu sere ke nan ronga ke kanda. Levo dia na norte lavo vai nandro ngana vosa au salolo mo sartiani mai Amerika levo que Amerika mai viti na vale sara na sema tiko mai marata kana no muni bakarong mai vikirau ke unu ai binoni da kua salolo mo sartiani bakali vikem ni kede di bakali binaka na kaya kada firei mave